me de abufu be kwakwakwakwada okay but ofre me Peggy me show me aminim say kwan me fa so a me di wi na eye den na eye me debro so ntina me ye wo saa e bia minim say wo ho mfa na enso fa che me etwa ne kote de ete say petrol ni ye friend say matches den a ejeta yes Inti facha me. It's all about communication. Yeah. So relationship without communication, they are friend relationship. Yeah. Someone yes say be move for credit komo, ye no move for kra no. Omudin komo. Yeah. Ti me de me mpona ne wana me kuna sa woni me nin komo de a. Oh, me kontem. Okay. Me mfa ho ne sikadodo a wo de be ye me ho ade ana anigye a menya wo mu. You have to talk to me. Okay. Yes, I rechiche wo ye wo. Fini pa ho. Yanko ora yeah communication wo de eja wa ware bi adi yere more than 20 years ni communication na boa wo relationship ni oh yeah eja fe na adwuma ne ye shaase ai ye chia etiefo nyina jo so e ma wa fisher pastor konso so fisher pa afisa be ne eti ha ye chechire niemem ye o TV kra so okay amen the mechanical communication eboa okay eboa pa na ayese wanu aduane okay na wa wufufu enam nka ho a enye de enye hweso bia na aduane wo se nam nka ho a odi ne de bia se enam nka aduane odi ne sa aduane wie sa obi eni ho a wo yesa se ne ya yentimi ni aduane wie na da bia nam ka aduane ho mi di ne die saa na wo se empena twe awade mu enkomodie nkutahudie ewum ne wo kwan bibira yedi okay ye wo kwan bi ti se ye to si ya ye di ya no di nkomo it me text message okay nkutaho ebia wuntimi mfre nipa no on phone bi adwuma ho ye no ba bia wo no wuntimi nkasa but wo se utimi wo na unimakenkan a unimotwa wo se nti toda bia na sabi uni oba bia unimatwro kakra ye boa wo nti the whole day no kra no why busy mon kasa phone so but WhatsApp na so ana message no text na se mu di nkomo ni nyina ya de a eboa ma yihu baby awo e de na ekoso we okay busy office but intimi mfrodi say mebe fie bia late me na bia aduane ye aduane si ho be ma ukọ e kra wo lunch me de ma ukọ e wedi wetimi edidi ayesa enti etoda bia e meeting okay e bi kra wo conference room e meeting untimi pick call yeah by calls message woman message o my busy nti by say o no ma message wa hwe so okay mo ba Facebook live no so ambe hu say da so we no ebi mu hu ne enkomo die me and you told the bia on say awafo bi kra mo oba ebi kra oyire hwe TV on say ma say ne 10 novela ne ebi kra TV wo ho na o hwe TV wo bedroom ubon se bi crowd ni di nkomo pese omla wo penadi no wo penadi no nkra ni na wo ho no wo be hu se one man message wa sole boko obo timi di bisa akọ quickie aware mu quickie na die de nyina ye ententem no edie obi ba no e chen ni nyina kwa no obi ba what prepare mind as a wa kwhye tokuru na papa no atopa no ye frɛ na atopa wo papa show no wie na mo obi ahye no wo na mabun se sperms ne so no good draws na all this onti ya wo who experience what do good style be ya de ko kansem na chesi ewurade ora ye nko ya onti communication yeah okay wo hwe obi wo krom adwumam etimi ba wo adwum send me di meyere okay man akoso ya net sen ye na fia ma feel pa okay ye na de minya na de me pese me do ye what times bi cry wisu na de me pese bi e ko South Africa many mind bi won na yere so o mo ka South Africa wo de onim say bi e bibi but ono e die because na de me felice na e ko South Africa pa waka enyan komodie ma ka we beba David emma enti oba sa no oba no ama wa prepare oni padua no wo ho e na oba nso de
the moment a wobɛka sɛ wobɛdi no na adwen nyinaa wa prepare ne ho ada no nko ne de wo besi adware Roman ni okoje communion wo ba no wo bio no kwa wasen ha je obeba empa no woda so homodwe mira waba wo kotran nchen wo san wudidie skirt bi ehye no wadi nyame na nse de me yiri ye mi bi no be fredwuma be ma prisi me tun se mi hwetwe mi ntimi ni aso de we wo se medi wa boa no ho just wa boa no ho eye sa true nkomodie mu no wo no aka che so wo ba no boa wo ho na se wa pake esi ho wa hyehyɛ ne ma na esi ho I say fried rice bi a minim no de bia ya package enti true nkomodie mu no akosia ene me ba late yenye sei ene sei hwɛ nkomodie ema awade a relationship eye kama eno the building no o pese relationship inya fapem papa gina so a enye sex eye nkomodie Peggy yanhwɛ sɛ relationship mu no nkomodie bebre ekoso ba yanhwɛ empa so ankasa sɛ obi di obi a be ma bi wo honom a obututwa so a sɛ etwa ne ye ne do sɛ nye ne do sɛ koyo sɛ nkoyo no da so jobri na waye nanim sɛ tete sapo no bututwa so sa unim die omutie obetimi adi wa amwo ai chese wayi nani ono ne so okagum etwemu ono no de na adwe nyina wo so mi di wa praw mi Peggy kwan ben ne be fa so e be communicate during empaswa grow empaswa grow no if say ebe koso a before say ebe koso no e wo say mo de kasa okay senya no reckon u free adwuma bakra no adwuma ba no watoto epono pano bibie koso whatsapp mo wajare cry sisi ohunu okodware ene ne nko edware bom no nso ede o eye kama o pa eye kama especially se be ma no wosen kakra bi na se de ya wo height city niki na se wo gina nanimu a na chese ne yire ni wa chen ye di na chese enso etiti abema wo me yire wa chen me nti on be kita shower me yire wa chen me na chese no sa me be sisi so be sha ase na yire dware gu so me hu na ye na se wo de no wa chen o me nka sa me srew niki she ebi na se o tisem na wuro Facebook live no so si wo hu bema we de wugina ho wachen oba no bebre se wonya bema na so wasen kakra na ya se wugina na mu o ketwim o san ka bi so onimu wo yire o kana san ye me de ne wachen me de ni nti wo sa wo to she oru ahwe ti we nyina ye communication ni bi na mo nom drink we adwaye ho nyina enka se me dware to wo twene se onko dware na wo mra e bia be kwa kodware ba na wankasa kra ne na afa wo eni ni nyina nru adwaye ho nom okay na ne nko okay min senso ngu so okasa le obehu ana wasa agu ne so chese misa no kra obehu ana de agu ne so asa wo koto afa sam na no do sa so ne to hwe nim kakra wa peja koso ya no onye wushe no wano no wanya no eno sa na ase oba no so ne badem na so okoto ya di a eno so oba so okoto si ana ne twe na abebo na etudo ajaye ho no oba koto se kuntum na twe na ese di etu du no enti no ansa odo nsa abrashe ho ne kakra chese ajaye ho kasa kwa no wose oba koto sa na twe na ya na twe na ese di etu do no burade eba ni sana utima ni pija ne nan ba ku si nchen na ho na wa ye ne sa kakra bi o de mema ho mba enti mon kode ne sa de nda so gina so e ho ne sa akonwemo sometimes cry like your friends a pillow no to form say mattress towel so say woolen carpet say carpet so you tie na we go to the me ka say lady B a communication asem ya lady B catch me say me bisa na sa den na sa na ex no ontimi njai ne free na o si o sa na ex no emre bi na odi no wadi na o say adana okra o twa de sa enti sa asem na o ka kire no no
Tony Trimo bem edi no anka sa asem no odi magi egum no o feel sa se ne twenye bem ane de exactly communication no but obi a odi apo atudi tirim se ne twa de yes anya sa apo na wo be ma no nyenye sa be ma no no ama oba ne da bia okai no so communication is very key in our relationship mu okay very key na mama bombodin akompa so uso ni mu wo so mu eba osemesrew wo de ma mentunye sam play romance foforo be ma bi wo ha na ho oba kra wunhu oh Debbie na communication man no oba ka cho se ma ho masisi ye Debbie of course say any da Debbie me so ma na masisi ye ho me ka wono ti ka cho se twen kakra tu ma no ba mema no one thing I love about mema ne say odi na ho ba na so dowa eni giem come baby I'm coming no say come come sa no so de eba no okay ni mienu hia e ma hia junction no mu hia junction I was a cameo for junction accident ne kese the moment na obeka say baby I'm coming or say come no na say wo de no koka ne de na say epiapia ne de no so ye de eba ntinya nko wo de no obo amana ba o ono so de ne sane ntene ne sane bom sane ne yiri oh I say eno no kwa na ma mo connection mu ye bond no e strong mama weni hama bia unze akwala bi o hot musa brantie ni ababa wa bapa hu na eni ha ba ase pension 2023 de la yo na da ho mintim se clear yakofa ye modi de o be so che me communication kuta hu wo ma kasa ne de baby am dey fine e ye wo de ai sense su bi mo se ai fa twitwe ma na no bi mo se ai da bi nyabotre ma men lekio tu free ma men nyima ho me ni nyina ka ho bi ogina ho me nyina na ade foforo so ba o na mo plan foforo but if you continue to be like mu nyina maka ma no atum na mo da ho no mo a obe wo one way ni saa because we be wie kra na wo twenchen ye wo ya eno sa na obisa nse baby o de o bon se o wura se o bon se mi se o mutime de tonwum o ramede hi ojo ho me na oh no wura we di mi bonwum sie o ramede eno oba na odi eno SDA fo na sa sorry be ya ne nye de kra dru horum na ne ye de ya no mo kwa sorry be ene se sorry no di okobi ono ho nko de be SDA fo me na because ora ya me de de hono eba na nya ne de kra onse oni ne kra mbo ba bia ne voice ne nya de kra na voice kama de hon minim se nya me heda mo mu ni a e da kra try he me media kan wasem sexy de edu honom na with the right partner ubonse ora me de hey ni admi tu na mitimam de se de Ghana a cheme ya obi obutu so kwa no nu ho ora ya pon sori ko fie mommy em ko ya ye die ora enti unse obi wo honom a oba bi wo honom a oye used to communication udi no na one ne bonkomo na odi nse fifa ne tu oba bi nso no ma oba bi nso ma ne de ne broso oba ma o ahwe ba bi gina dan eji hotel na mo sha be ba bi gina masa ada de na asi madam bi ko di bi sa na ye ne de ne wo say ye buru ni prum wonye again asedie no ora ye ne de enkikamu ye ne de watching baby am on one day na so wo katon so wo kan no so e dey obi ni ade mo no ba wo se ade no ye mema say no se udi oba na eye oda wo say to da utimi kire so onfa ni nsam fifa ohua asa otu ase ho no yes operation line yeah no intini bi na esa ho no onfa ni nsam fa eno no enkomodie nimu a wo de pese obekasa kra so ne nsafa ne fa o se wo di twene pa na de nsa be fa ohwa no a e de pa no e de chen bibia enu utimi de fa ho na ehwa ba no nyina yira na aka tonturu awa o te fui ase bentoa ba sa akokoto do nsa ru enye nkomodie ne wo mu na se ne wo nyina ye ne yi ene twene nso mu ya dry enye de emu ya wet kakra whether we ni wum ye nimu a dry enti wo se bia opel oil kakra bi ni ade bi kuto kakra bi
enkuto emamu ye dry enkuto ayi ne ye tan esa ma fi krabem enkuto yi ne ye tan ti wo so nya wo sex gel ni bi Okay. na wo yusu ema de no eye kama Okay. na o fili enti o kasa emu ye dry baby emu ye dry me so yusu ayi ne kakra na o fili odi u kakra ema ho ma no wa you kote na free training ebi a wotumi ka chen se for brush mami no o dia brush kakra eye sa nkuta ho no ma ade bi a mu ye bia no eye kama nkuta ho ni ma ukunu bekọ adwuma fra no pakosi anwumre na wo mfrɛ no oba wo yo ba be be ma ye be ma be na mu tifie mu ni nkomo enen tokwa ba mba da esi Ura aside that crowd nkwala no upbringing mu no. Yes. It involves communication oh. Yes. Hey, Junior Jai. When ya meka che daddy. Oni se daddy be fie no. Fire na eden eba no. But se woni ni nkomo a akola no ya de kwa wo pese wo nko a wo ye de wo tia no. Abra ni papa wo ho no ma de ne papa ka. E di stroke kakra ni hu kakra be de. Ebe to no so. Nti communication is very important too. Ora. Very very important. No kra ye koi. Then I will ka twa to. Ya me de na ye mfa course. De meka ne se. Awade nkuta ho nyim ne de sabi. E ya wale mum. Okay. Ya wale mum awade et se wo de machine phone nam na o battle ewu ana se credit eni so kura wo kwa wotimi fa nya hwe okay e wo se nkuta ho di ebem ne ma awade nyini eno ne ma ye fa awade ne ya brabo ye fa plans okay ye planning ye ho na ye den abrabo a ye bu ye kɔ ne sei edi ne ye fa adwen na ye ni nkomo ye be den da bi ye muna da bi ye ni nkomo de hawo yonko ebi kura na sebi obi eyare me ma o masem medisi no menim awarfo bi a abufuo ba o muntem eno mu so mu nkasa ana be ma yi akonmato ho oyi akonmato ho sa atafre bi ono sa em se aduo na eku no eno obeda sika ne so na odi wuye oba ne be fa sika no onim se ni kunu pe tafre nkwan eno no so kope kitchen wo pe bi ade ye nkwan si be me ho be me ba ye ntafre nkwan ade ya one day so no oyi sika to oba na tafre da to nim se bi a tafre nkwan no wo pe hwe enkuta ho wo ha se oba frɛ mi wa na oyi sika na de enyan na wo pe ko nka nkyerɛ obeka ye ni nkom ye awade mum ene yete ho enti sa na beba ti medie awade a nkomodie nim die eyaware mum enti yema communication embra relationship communication nya adwuma phone so bibia we don't need typing kra na be your voice would be sending me da si bebre ora Peggy Nikki ye kwei then na di ja ye kwan they make an say 2023 emma no omo ase fan form Osinkitem dada. Yeah. We are not leaving any stone unturned. Yenya brepa. Yeah. Na se ebeboa yen so a there was a communication ye shemu kena. Okay. Yempe aware atakwa medan bia. Eno ne de hin no pacho. Atakwa medan no. Ekonim. Okay. Bisowura. But the blocks and cemented blocks as you know. So obi anim kwa na o kasa wote se obi ti we chire agigim ma wa wote se bibi gigim sa e wo se wo kasa e ma like ukunu wote wonne so wote de bi kwa obi onim se me yere na yeden e kasa aware mota kwa madan de Mr 2023 de yempe uja odi ato won so ye befa and they streets nothing ever baby so bibia so debi o panke o ye den wa bonti o da form say ye da asase de se fa ye nkopɛ de ye ne dia ai yesu ye fa nko otumfu animu debi suma kwa hini fie sem bia anim debi ye fa ne ye fa ye dware hohoro ho ye ne se ne ye pɛ a ne anu no retiri me ye ne ye kɔ no ne ye straighty de why am I doing sa afidie wonye sa afrase debi
investigations bebre no kra ye jai so fu bi na na epi ensu a obenom ye nhwe nchenchen so fu bi na yes we fa na nya na ebegya ato na ye yensu ye beja ato mo bi abefa aha eno si enche na de obeba na ba na bible so obeba ni so ufuo wo mu wifo boy si ni oba enso bebo ni se kromfo enti na chese mo no mo mani abresam be fe enso be gu ye ho amama mo afa amongo mo me dia mi say me nam se mi se no bi me opamia me go me simple ena me ka se afi no se woni wukuno tifie wo ma ne peace wo ma ne joy obeba bonten ama ye dia mo ka me be dem ho ma musisi wo de ho ma hwan ya mo fa musisi mo fa me o de o fa nwa osi ye no feel ti sa na mbe so me sa na mbe me sa na ne nwa ne ka o so ho enwa yeah jeza aya won ti meti me matena kurase intimate esewala ya me matena kurase atena kurum ti abrabo minima kurase minima makonwa da makomire makomwa ofa na oni osigu no ho ofa na no agono aka akotofo ai se etwe mwafo no ye de mi kofi ma obonse ko fo emu dedede ebusuafo saa ne ne mo ko no me so masem America ne tie wa ne se 2023 yama communication no endorse wo ye relationship ni mo if it's a communication kra na ewom na se eye adwuma munya issue kra mpia bonten fi se mudi nkomo itubo nso ho yira wo kokonsa partner wo ko adwuma ko pe kokonsa bo no nso free adwuma de kokonsa eba na se entokwa bemu abonza mo ho yira mo hu de odi kokonsa cho ni nyina ye communication so mfa so enti mesra sa feed ye bo modern say o communication no se na ye 5% but more than 99.9%. If it's a communication with relationship ma and time break it down. Relationship communication wo ma sumdwe wo communication e wo relationship ma any gie nko a intimacy say ma relationship no communication endorse na odo enso fisa fi no wo ye list mistake obi be fa wo de mem pese obi beje wo die ntino e na me ka che say ye wo fie yie what I say you fear ye my relationship enye nika create your own world for your relationship na bibia enkoso ema na woni wukunu wo boyfriend of papa bi a wo do no monsanko 2024 mu ye fa course na ofra me do for me sure wo